Kako je Arena Zagreb, samo jedna riječ bi bila to, što? Neopisivo je hrvatska rukometna reprezentacija, ali mi kao pravi domaćini prvo ćemo pozdraviti naše drage prijatelje i goste iz Slovenije, ali veliki pljesak za Tora, službenu maskotu naše Eura 2018. Arena, jeste spremni? Ja i Tor smo spremni, čekamo vas sve u siječnju, a sada krećemo sa ekipom Slovenije, dame i gospodo, s brojem 25, prvim večernjakima, kapetan slovenske rukometne reprezentacije Marko Bezjak. S brojem 3 stiže Blaž Dvojodišek, broj 6 Gašper Marguć, broj 7 Jure Dolanec, s brojem 8 Blaž Janc, broj 10 Gregor Potočnik, s brojem 13 Darko Cigesar, broj 21 Niko Medved, s brojem 22 Matej Gaber, broj 26 Damjan Frlin, broj 27 Saša Barišić-Jana, s brojem 28 Aleks Blak, broj 32 Mika Zarabec, broj 33 Igor Šabić, s brojem 47 Dani Zugan, broj 66 Jaka Malus, s brojem 88 Grega Plenšćen i broj 99 Urh Kastelic. Na klubi naših dragih najboljših soseda, službeno trener Veselin Vujović, domaći trener Uroš Šarec, službeni predstavnik Uroš Muhović i fizio Žandran Drus. Dame i gospodo, jesmo li spremni Arena da čujem koja je najbolja reprezentacija na svijetu? Hrvatska, došao! Hrvatska! Hrvatska! Neopisivo je kada igra hrvatska rukometna reprezentacija. Pozdravimo svoga velikim pljeskom. Neopisivo dobre kapetana s brojem 9 Igora Borija! Neopisivo s brojem 1 Ivan Stevanović! Doktor za obrambene zadatke, Jakov Gaju! Broj 13, Zlatko Hoga! Broj 18, Igor Kadačić! Broj 23, nosi Stipe Mandalini! A pazite sada, broj 25, Mirko Amirović! Broj 26, pozdravite, Magdalena Šrleka! Broj 27 za Hrvatsku nosi Ivan Čupić! S brojem 28 stiže Željko Musa! Broj 30 nosi Marko Mamić! S brojem 33 pozdravite Luku Cindrića! S brojem 44 stiže Rašimir Kozina! Broj 45 nosi